saka eo ha chu nal tu kan lem lawa la chuak rang le boka mama ball pe ka train chan soma Vincent ta atla lu tha chuan chan som thei Vincent ta ball pe ka tangin goal offside an emo a goal ani Zomuana offside ni lo ne langa side trap an beat nal khop mai goal thabik ai zolef sin an nora an thok chuak ta Vincent ta ball pe ka train Zomuana an goal thatak aron chuilu ta ennon le tengki a free lu tuka ruat pui khianin a position khi loss ve de ubokani goal thatak ani Vincent ta ball pe ka train Zomuana goal thabik kan mutani a munte te han khi en taila left back khianin a space khi lo da all to lu tuka khi center back tan chan som to manglo ni natna engeng mo khan nei na sa ve de season niam ta han mel kan mutam lu tuk lawa mena hakan mutam dewa komin chu mutam de utura te pohan bai sei taila chan som le a goal le ta tuna khanei zolef silamin an ngam zian lan tir te po kan ti thei tong chu han goal thumna Zomuana mangin an ron tau lut le a ti khan Zomuana an hein khelan goal ni khunga sithum fain ai dei football tournament a singa fain nga an ne to ti ma hin ron laka hin man shoi ta ni khian taila tau tha chum jing khenin goal keeper heti boy ve de mo ti thei ni ya tiang chi de chu red card mu pal le hi ho te ni ya phim kar om hi ngai te pon ti thei somatlang te ball thiam ani po hi somatlang te tlang zero goal thon lu ta va moi te reng em kha zet chu muano batan dan man ngai naum lawani ti khan ai zolef silamin sithum fain man shroya kan soi zo chi tak khanin Zomuana hat trick a siam ta ni Mizoram Premier League season som pani na hat trick siam ma saber Zomuana ani ta ni ti khan silifain aizolef si hian man shroi ta si ria ta lawa Zomuana center forward an ron manga hat trick a siam ta der mai khel tha khop mai ni hi ki enon le taila so matlang te a fight ngar khop mai khi aron dalu ta mono mat goalkeeper thagan ti tan po safe man ngai nga aum lo ni khian taila rin zol khena phalo khop mai ha khi aron dalu tok box sia alo omoma hem fu tok lo don ran sa salom wal rova chan som chu som zelai zelf si goal kan muta goal thatak mai Zomuana mangin kan muwa Zomuana hat trick te po first round goal thumlo khung to tu khani atuna team ta na mo chana aron ni le ta ni amona goal thatak mai ti khan aron suilu ta season kalmek Mizoram Premier League ka ti khan goal ni akhung tin na ani ta ni Zomuana soitak ngin an player poimo thatak mai khani hat trick te po siam thei to khop khani khen taila ball tang kherin hi rempuyaron kan chawa omoma ball chui specialist kan tinia dalut chelo Zomuana Khawbel pa nge mai khanin tikhan goal ni na ron khung le ta abahan chuilu them omoma a special je kan mule boka assist to velam sir tanga ron dalu tu en tai rakhi omoma hi ball vor thiam big tia kan shet khani khi adalu tha Zomuana finish thabok are satan safe ngai nam lo alu thalu tuk Zomuana hat trick siam le thei turin din hun tha nei le tatlat mai goal ni khung le ta der mai khi omoma du thu sam ball ania ake lo da alu thabok SLFC omoma lip seva Zomuana chasane ngala ava goal chiang ve SLFC goal ang khung hal pang mai an center forward Zomuana mangin man shruaita minute lina Zomuana goal khunga ake veilam mangin khachu MLS defender te an hi khila khen le taila Zomuana khen veng tu nei lo e fakhin va nai man to box si lawa Zomuana finishing a thakop mai sang liana MLS goalkeeper tang khan chance om lovani Zomuana khan goal khat nei ta der maya khi ake veilamin
pe trai omoma thu ball chemi lo Zomuana goal chan tir theng em a goal der mai anin setup kha pui le tuk Zomuana soitawangin ani hi goal khung Khawbel pa ngat mai khania goal thabik ti khana rong khung le ta Mizorm Premier League season kalme ka ani hianin goal sari a khung king ta ni khian taila 1-2 hi fu boxia Zomuana goal thatak aron khung ani tihan 1-0 in Aizol FC lamin ma an shoi ta ni khian taila man ball pe phei zewa Vincent an dalut le a Zomuana finish thatak ani start hung lama defender te tam pon khamon pui thamani she pui te ang hi chu awala chuak thasi ve Zurafsi counter attack mulai dona Phát em chan sama goal tange nge Azref counter a goal khung tuan center forward Zomuana ania soma ta thian dun ball in pass pay khata rong kal zela kha ania soma alai aron lalu ta Zomuana tan lut khin pe a tuang lin ale soma ren thei chamari defender dingnam sala dingte an England khar thatok lo ne khi soma khi ron lalu thasia tlung le na khian tai man lawa Zomuana vai khada ke velamin striker finishing thatak mai kan huwa 2-0 Aizol FC ni ta chakin basing na nei lian ve ania Aizol FC hian point som ni pakhat om the tangin point som pakwala in lo chuak tong khel thakop mai the season hi Zomuana cha sa ya goal chiang lutuk Zomuana kan mule nga la Zomuana Sheman togan olzok nuwa aron kirle bultran tu jing aron tela thatak mai bolak lu nuwa striker goal thatak mai top corner a tholu ta kan moni hi tlai khian Zomuana ke thrin na nin u pass nuwa bolan lap heya penalty arian lu puya ti chuan goalkeeper thamang pui tang hian cha som to lo ni khi lai khian ke thrin na khian anain pass zeu nuwa te zo khian a chil a tight man box hi lova chu wang chuan in Zomuana duang tok in adu na hmula tak bolan da Freddy trying long ball Zomuansanga'n Zomuana chan soma goal tange nge Zomuana tun season ta na goal som na ania Khawbel forward thami goal khung thei je kan soi to a SOS la ka po goal rang khung le ta a Zomuana tikhan to season a goal som a khungte der mai I bola siam rema apalen na mang tangkai bola khop tha box ya so ma khen da veng he me ulovani SOS goalkeeper monpui tang han thingei nam lova Zomuana goal thatak mai khan molia adu na tak bola da class khop maya goal ban shula goalkeeper ta Din sanga lai bola lu thu shan ni lom do ne goal tange nge Aizol FC la min goal khat na din sang khan chu lo tak main ball khan ron keng ria Zomuana bokin goal an khung le ta ni ya ani hian tum hasak point goal khung to kan ti kha tun metsa goal ha saber Zomuana Aizol FC goal khung khol tun season a goal som pakhat na ani ya din sang khian ball release mai lo lai khi poita ni ke thiten ron ti boya ball pera khi Zomuana vai khada delay boy lovin an traya goalkeeper tan khana har saloni khating safe khaju hi lai khian ke thira ti tha a Zomuana film tok boka goalkeeper tan khichuan safe na chance che khop mai Zomuana trying goal thatak mai kan mule ta nge lo ball han tlang mai ang chi te boka om thei nia chuan goalkeeper tan kha a safety berani Zomuana la luta contact om tlat mai penalty match referee khan
a mu chiang khop maya dia tu nei lovin thil theng kha mu chiang to ka assistant referee point lo mu chiang turan ngai la zowa ki khai hian ball la le ta efa ball tel si lawani zowa ke dinglama khan Zonet FC tan goal som pakhat khungte season kalmek top scorer Zomuana le MLS goalkeeper te loma tu nge se thazok don ni Zomuana khung don nge te loma na safe don nge Zonet FC tan Zomuana goal thatak mai kan hmuwa penalty goal thatak ania te loman safe an tumpi ma sela safe ngeina om talawani Zomuana Zonet FC lamtan thamon pui tham ani ta zela goal som pahni ton season a khung tling ta der maya top scorer ni dorina chance ati thazela Khawbel forward thatak mai Zomuana te lawm khian bodik ma sela pet na thokat emani Zomuana kia da dinam sira zowa laya Zomuana gola ava goal chiang em Zonet FC đang goal thum na khung le ta der maya goal khung tu Zomuana nia tun me sa hat trick siam ta der mai Zomuana goal thatak mai kanan muwa Zonet FC goal ni margin bokin man soi le ta tun goal seta ba khan zowa ati tha tin oma ti tha boka ki zowa khian ball changa dingnam sira alai la lu ta oma khian player a pot sirla mam pot sona ti chuan lai space nei pha zowa khian ti chuan Zomuana ron hmang tangkaya ala kar lu nuwa penalty ri a near post lam kil tak maya le shulan pe na thokata rampuya mo for lu ta tin puya cha soma Zonet FC le Messi phora su tange goal khung tu Zomuana ania Zonet FC ti khan an si phora su da goal khat ve Mizoram Police ni an neya Zomuana ti khan record thara siama Mizoram Premier League chanchina league round na season khata goal khung tam ber record goal som pali siam ta ki khlai khian tin puya te Mizoram Police defender ta cha suala ni din puya khan ati pera rem puya ball tholu nia din puya khan dang pera rin zual tang khina lai chia sia Zomuana rang to na samai sia o khan Zomuana tangin ke ria da dingnam sira Freddy special nei zau hlem ya Freddy tangin cross ball chance thal tok mai oma Zomuana goal le tange nge Zonet FC na an first attack an first chance a goal convert ngala a convert to Zomuana nia Freddy khan ball thatak mai du thu sama tharon vor phaya I entaila Zomuana ain adjust halo pharwa to a ti chong Freddy khen ball ron tholu ta Zomuana khen veng tu nei mia lovin offside si lovin ron pet goal ani striker goal thatak mai kan huwa one touch goal Freddy phak om tak zeta finisher tha Zomuana phak lo thei ni lo boka Zomuana tangin chance Zomuana a khung le tange nge Khawbel forward in hat trick siama record thara siam chiang le mai zanina hian Zomuana hian goal thum a khunga goal som paruk te me a khung tling ta ni league round a match som pathum khel to tang hian goal som paruk atlina match zong ala khel lo zui Khawbel forward ton season set chu ani aya striker forward form anam lovani finishing a thale mai